ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya na daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nun bida tayo anay Kapitan Enteng. Angkay! Gure ka man tabi siyak pa ilang dito yung cellphone ko. Agluto kakit din. Trabaho mo tamin nandito yung balayaw. Isak tayo aglutaw. Isak pa ito sumakdaw. Naa, Paglabang nakpay. aganos ka. Day tamot lang nga nagsilsilpon ti raramidang. Kan agkapi pa ya. Naka-online na karot ta siyak ti kapitan. Amom, dito online da nga iyum uman. Dagiti parikot daw no reklamo da iti barangay. Isu ka sa pula nakanayo naka-online. Tuya, maburbur siya anak man. Tapay, Agas asok metlat tanday ta kusina da parinteng. kahit anyangay kumati pakaburbur siya amdita. Luto da nga ta alutaw. Ay katun na. Awan mat ni Maribana nga aglutaw. Kahit ningay kapitan nga aglutaw. Daytoy pa'y ti may sa aburbur siya, tuya. Anya manenday ta. Anya nga ta di ang angerinda. Alingo nga ta, ilipantay wenno buaya. Tila pampanunutam. Ay tinasayaat. Mapan ko man kitain, tuya. Kagawad, amangan mo't numabalin mo nga ibagakan ni Kapitan dagiti reklamo mi di tapurok may. Anyaya day ta reklamo yaw. Day tarangtay, adon ti perdina. Kas lagin indayon no magnaka dita. Ay, anyaya ti imbaga ni Kapitan kada kayaw. Ibagbaga na, ano adadagiti agreklamo dito yung barangay, ireklamo mi online. Takanayon ang naka-online kano ni Kapitan. Matlagayam. Amoyo magayam. Aguray kayo kagawad. Kitaan nyo ni Tata Badong. Ayan na. Magmag na ijirang tayo. Ay, wine. O, kitaan nyo. Agong-gonggon jirang tay. Ay, mabit man lang tapok kawak. Kabadang! Di mo gonggonan tarangtay! Jak may gonggong-gunain. Magnakalang! Ibaga yung akin inayad kagawad. Aginayad ka! Ala, kagawad. Nayabot samot ta ni Tata Badong. Ala, natin nagsamot to ni Jerangkay. Ay! Amayatin jak! Natinagon! Ay, ayan nantay cellphone ko. Abay, anya ti aramidan nyo. Picturak. Taisen ko kan ni Kapitan. Arayatin jak! Mabitlaan ka ba daw? Tapicturang kapay. Picturean jak pa'y laing may. Arayatin jak matin ya. Ingatong pa'y dagiti imam. Kasta. Maminsan pa'y. Tulungan jak matin ya. Wan, mabitlaan. Isend ko pa'y kan ni Kapitan Daytaw. Angkay! Kaya agure ka man kwarog ta dandani akon mangabak dito yung online game. Oops! Mangantan! Ha? Ay bulan niya. Nakasango ka dito yung lamisaan. Saan ka mo tamang mangan? Taday tagay ayam dita silpon mo ti aramidang. Kapitan! Kapitan! Aw. Nagdagpukpuk ka wijirwar. Damagaman no niya ti masapol na. Anya ka no ti masapol mo kinianggal kaw. Ni Tata Badong! Nag-ijirang tay! Ha? Kasapulan na titulong! Nasus angkay. Ni tatabadong ka na. Apay manan. Natinag ka no ijerangtay. Da. Kasapulan na titulaw. Patsim. Kasano matinag ijirang tay kat naglagda jirang tay. Ingkay tulungan nun! Wayne! Umay kamay! Itayak pa'y ngagpukpuk ka at tulungan jak.
Nagbayag kayo nga mang tulong kanya. Ay, pasensya kan tataba daw. Ayan na nga ni Uncle Mau. Day di balayda, naka-online. Anya. Kano pinikturak pa ni kabadong? Agpapaarayat idi pinikturak. Ingato na pa'y dagiti ima na. Insen kumat adagos kan ni kapitan. Anya ti Serbina kanayon ang naka-online day ta, Kapitan. Pwede na maaksyonan na dagos dagiti may reklamo kinkwana. Ay, awan Serbina naka-online. Papanam ngamin ay tataba daw. Tanag na ka di tarangtay. Umayak nga rod ko maidya balay da Uncle Mau. Kakayat ko nga amwain, no apay akanayon nga agas-asok di kusina da. Anya launay na yati ang angirin na. Siyak ti aglutlo-taw, tataba daw. Tawan ni ante. Anya ngay nga rod tinanstap nga ang angirin. Making kukaw. Natinag ka lang arudan dito yung rangtay. Day tapay lang ti damagam. Making kukaw kunak. Di nagpukawan Kukod tinwang. In-order ni uncle ko ijay online. Nagkunang amin ken kaamag na ka di tarangtay. Kay, sa dino nga rod ti sa balya pag nakangay. No saan adi tarangtay? Sa anak mo ta makatayab. Adon, tinatnag di tarangtay, tanarukupan. Iso nga rod day ta, ti rumbang ngay patarimaan ko ma, ni parinteng. Saan na siguro nga amo nga gunggunggunan? Kasano ko mga muna? Kit adan sa laang matiyo nagtibalay da nga naka-online. Iso matimang mangag ko nga ibagbaga dagiti tattao. Saan pa'y narumrumwar di tabalay da? Agun online lang, entar aramidin na. Iso, ti paglaingan na day taagun line. Ay agorder ka mamit ijay online iti kukot ti lipantay. Umapalak ka, di in-order na ako kontinuang. Amo din day taagurder iti online. Day ta katirigat na king ka, tuyang. Di mo amaw no anya ti uso ita. Awan silpon ko. Kanjak amo ti agun line. Awan nga roden no da kayat ta nga idanon kan ni kumparik nga inteng. Awanay, no agreklamo king kwa na. Taagpada tamitan na saan ang makaamo ti ag-online. Apay ngay ngagpaysaw. Naka-online mo't akanayon ni kapitan. Di na mo't aksyonan adagos di pan nakatinag ni kabadong ijerang tay. Kag adamit dakwarog ang nagresponday. When tada na pan nang ibaga kadakwada. Kasanaon, no awan tinang ibaga, di awan tinagresponden. Day takit ti jak kayat iti online maray. Dagiti laeng amuna ti agun line ti mabalain. Kasano kami nga kinibadong kaw. Tadimi mo't amo ti agun line. Ay, jakman amo kan ni kapitan. Inyuso na ngamin day ta online. Imbag kumamit no pumartak ti aksyon na hanggang sa amay. Kaslay ta. Kid dawan ni badong ko nga iordera kano iti online iti kukod telepantay. Angam, jak mo't amo ti agun line. Kasano nga day ta? Iso ajak kayat deta online dito'y barangay tayaw. Apay ngay kapitan, di mo mo't inaksyonan dyan send ko kan ka picture ni kabadawng idinatin nag-ijerang tay. Daya? Kanayon ka naka-online. Ngam di mo makita dagitay maisesend kan ka. Kita agtuman. Ay na, masapul asukatan tayon jerang tay, tanay. Adon ti nag-ijay. Aya, apa sukatan tayo kut kararamid da jay? Kar-aramid nga? Unmut. Hindi mo na nagtugawa kas kapitan. Naaramid kun da jay arang tay. Ay na, kapitan. Gapoy ti ka o online mo. Di mon mapanunot nga adon atawan tinapalabas manipod na aramid da jay arang tay. Di nakman met angawon si ka kagawad. Anya titawon itan. 1940. Ay na, kapitan! Di kan agunline, tanabatin ti panunot mo idi 1940s atawan, anak kaya nakap. Ya. Waraw, Napayanggal. aldaway. Malampayan Nagpiit-pitan ti oras. Kay,
Saan ka manan anapan ni Jim barangay haw? Saanin ang masapol. Tamok no niya ti mapaspasamak dito barangay tayo. Naka-online nakmunta ka na yun. Nagado ka no mo't ti maisisin dagiti ka barangay na reklamaw. Ngam di mo mo't kano aksyonan. Ado aya? Unang kal. Ang dapay kano ipatulod na picture kas pamanagnag. Sa bali ngamin ti pag-online nakay. Amo ka. Lagi jay online games ngamin ti pag online nam. Nagmayat ngamin Mga abak akon. Numamuan da ito ni Antay. Sigurado nga ungtan na kamanay. Apay ngamin nga ibagam ngay. Numawag. May galis to man ang tidila ka mang ibaga. Di nakmat ipahamak ako na da kaanakan. Angkal mo ako Kasano ngay no agtanaw. Di sabihin mo na wala kang amaw. Ha? Nagkapoy kan. Suruan nakpay nga gulbawd. Hindi yan mabuti ang kay. O anya nga ay kabadaw, naimbaganan dagiti gasgas mo iti pannakat nagmudi tarangtay. Wen maray, mayatay. Saan ka anablaw? Natibkar dagiti tulang ko, maray. Ay kinasaya at ano kasta? Way, iso mapanak man iti bangkag ko. Gun Mapan ko man bisitahin dagiti mulak anat natay. Lumabas akmet tayo, di tabalay ti kumparik a kapitan. Sige, kabadaw. Pambarak ako mustahin. Tanay, jak mit ammo ti ag online. Nagabakak ba ninditi online games ko? Mayat Paray! Si kamit paray. Ne, nakadumog ka manay, di ta cellphone ma. Ah. Naka-online kan sa manay, paray. What? Pudo day takinunam. Kasano ngay paray? Kat awan mo ti pag-online ka, apangidanunak ka nagiti reklamaw. Nalakala ang tiramidem. Anya nga tiaramidag paray. Saan ka nga reklamaw? What? Aguli magkalatan. Ado nga ron mati kayat ko nga ireklamaw. Ado? Day tarang tayo nga gunggunggawn. Natinagak ditan. Aging gayta. Di mo pa impatariman. Awan mo't naawat ko ang reklamo mo ija online. Isukit day tati bagbagak paray. Nagrigat ti online. Tas ang amin na tao dito barangay, at da cellphone da. Ladingitak nga ibaga. Jak maaksyunan da kita reklamo yan. Marag, Abay manananggal. yawatan nakman iti danom. Aglutluto ak. Aya. Ay, unay mo't daytan. Aya. Hilaw, Antay. Asino dayta? Wan, Antay. Kuro. Agun online games manin ni Uncle Kaw. Da. Saka amin tiyag trabaho dito yung balayaw. Kwasang. Wan, Antay. Ay. Saka amin. Ay, di nakipulpulaw. Wan, Antay. Na, Di nakdangdanggan ni Uncle. Dila silpon natin ka na yun nga gigaman na. may sakwa raw. Nay. Ha? Agawit ka itong Sabado, Antay. Kwa ibagam nga agbakasyon pala. Agawit ka na, Antay. Na. Tao may mubalo natin ni Uncle. Sana pulos nga agtrabaho. Na. Maparparigatak dito yung balayaw. Wan, Antay. Wan. Ha? Balo na tumto ni Uncle Kaw. Iyay. Ay, kwarog. Kurang day ta sa nga pulo, Antay. Mamin Nakaadukan. 20 Ha? Nakaadukan. Wan, Antay. Nay. Nay. Sinsinyasan na nga guli makakano, Antay. Ha? Ha? Saan nga agbutang ka ni Uncle? Ay. Agawan-awan ka ngaminan, Antay. Hello? Na. Wan, Antay. Makaraman ni Uncle iti balon at kan agawit ka. Ha? Sige, Antay. Ibagak to amin nga aramidan na. Na. Saan pa yung ngagdigdigos, Antay? Dila silpon na tigig ka man na. Kwarog. Sige, Antay. Ibagak ngagdigaws. Iyay. Ay, una yun. Sige, Antay. Ilistak amin nga ibagam nga aramidan na. Wan, Antay. Sige. Ipulong ko amin kan anya dagiti kalukuan nga aramidan na. Na. Tapno pang urin yun to iti balunat into nagawid kayaw. Iyay.
Ay, agdi ko sakon. Kung naman asin mo kamit nga gibabaon ko araw. Sige ka. No di ka tungpal. Awagak man niyan, day. Ay, aguray ka. Agawin ayang nga agpaiso inton sa badaw. Saan pa'y kumakanaw? Ha? Ngam pasaway kamay. Iso ang mapilitan nga agaway. Tao may nakabalo na tayo. Ha? Iso ano saan ka nga agdigaos. Umtan na kanto manan. Kadigdigos ko mo't idi Hindi kalba. na palabas a bulan tayo jay. Ala? Ingkag di ko say. Tamapan ka ni si barangay hong. Yay. Agur urekin ka ti adu at trabaho mi jay. Kung nadangag gun-gun da ito, ragday kat sangmit. Magnaak man. Nalagdamit. Saan nga gun-gun? Nakadanon akong dititing nga. Medyo gun-gun esos, marban samit din. Naroko po na ito. Nagbantakag! Anday ka! Anday! Aray! Anday! Natinag ka, Mike. Kita nagaruda na nayabutak. Anday ko. Anday Ay. ko. Sige, Rodwag lang. Itulungan ako, pare. Ay, aguray ka, pare. Picturean ka pa. Anya! Anday ko. Ang online nakpay, pare. Naipit sa ka. No makita na giti ka barangayan tayaw, anatinag ka dito'y rangtay, anabayag asaan mon ngayon parpariper. Ha? Mala, pare. Ingatom dagiti imam. Ha? Mala, ingataw, makaslag papaarayat, pare. Di nakbot ipapain na, pare. Di nakpicturin. Mala, pare. Anday! May sabay. Anday! Sige ka din. Saan ka nagbabain, pare? Anday ko! Anday! Kasta! Sige! Kasta, timayat! Anya ngay ita, kapitan, na ibabain kan na isagmakan. Tadi mo inaksyonan ti reklamo di ta barangay mo. Uno na ang tumat ti ag games ngam ti problema di ta barangay mo. Ala sige! Diton tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.